السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخوتي في الله، من أعظم العبادات ومن أعظم القربات هو الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، الليلة التي نحن فيها. Hürmetli kardeşlerim, en ulug gıybadetlerinin birisi, en ulug Rabbimiz Allah Azze ve Celle'ge yakınayı amellerinin birisi, ol da bulsa seyikli Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge salavatlar, selamlar eytu. Bigerek de cımga kişilerinde, bigerek de cımga günlerinde. ربنا تبارك وتعالى أمرنا بذلك بعد أن صلى عليه بنفسه وملائكته. قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم أمرنا بهذا الفعل الذي فعله هو الملائكة، وقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bana yüze buyurdu. Özünün nefsiyle sevgili Peygamberine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat etti. Hem de Allah Rabbul İzze'nin melaike ferişteleri salavatlar okudular. Hem de şunun sonunda Rabbimiz Allah bizlerge hitap kılıp bizlerge müracaat etip ey imanlı bendelerim, siz de Allah'ın sevgilisi Resulüne salavatlar eytiniz, selamlar eytiniz dedi. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Saran kişi şuldur ol. Kayşam benim ismim tilge alına, ama lakin mine salavat etmi, selam etmi dedi. فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، نأتي إلى بعضها. أولى هذه الفضائل هو طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي أمرنا بذلك وقال: صلوا عليه وسلموا تسليما. وطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه هو الذي أمرنا بالصلاة عليه. Eğer de salavatның, selamlarının faziletlerine girsek, onun derecelerine girsek, alar bir köptür. Ama şularının evveli bulup tura Rabbimiz Allah'a Teala'ya itaat. Çünkü Allah Rabbul İzze emir etti. Salavat eytiniz dedi, selam eytiniz dedi. Hem de bu şulay yok sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de itaat yeri bulup tura. Çünkü Rabbul İzze özünün peygamberin de şulay yok salavat selam bilen buyurdu. ومن أعظم فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو أنك إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الله عليك 10، والصلاة من الله الرحمة، فهذه من أعظم القربات. Hem de ikinci faziletlerine girsek, büyüklüğüne girsek, ol da bulsa, eğer de Allah'ın kılı, özünün sevgilisi Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e
salavatlar aytib qo'ysa, salamlar aytib qo'ysa, Alloh Rabbul Izza javob etib, ushbu salavat aytgan bandasine 10 topqir salavat aytadi. Salavat ol Rabbul Izzaning rahmati hamda Rabbul Izzaga ulug' bo'lgan yaqinayu belgilaridan. ثم بعد ذلك لك في كل صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام 10 حسنات، وتمحى منك 10 سيئات، وترفع عند الله 10 درجات. Hamda şulay uq ushbu fazilatlarning ko'rkam bo'lgan holatlarning birsi, agarda sen salavat aytgan sayin menga 10 ajr olasың. Shul salavating sayin Rabbing Alloh 10 kimchiligingni sirta. Shul salavat sayin Rabbing Alloh 10 daraja ko'tara seni. ثم بعد ذلك كلما أكثرت من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما اقتربت منزلة من النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Agarda salavat salamlarni suyukli payg'ambarimizga ko'p aytsak, yosh aytsak, mo'l ettirib aytsak, aytgan sayin biz qiyomat kunida da Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqinaya boramiz. Chunki Allohning elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Menga eng yaqin bo'lganingiz, menga ko'p salavat salamlar yog'dirganingiz" dedi. ثم كلما أكثرت من الصلاة على رسول الله نلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Hamda şulay uq agarda biz ko'brak salavatlar, salamlar aytsak payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, bu endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Rabbul Izzaning rahmati ila shafaatlari bizga orta boracak, yaqinaya boracak, yaqin bo'lacak inshaalloh. الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب قضاء الديون وتفريج الهموم. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أجعل كل صلواتي صلاة عليك يا رسول الله. يعني لا يقول سبحان الله ولا الحمد لله، وإنما ذكره كل الذكر عنده هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويقضى دينك. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga salavat salamlarni ko'p aytu. U bizning turmushimizdagi og'irliqlarni ko'tara, borchlarimizni, hal ahvollarimizni yengillaydi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam huzuruna kelib, aning ko'rkam bo'lgan sahobasi: "Ya Allohning elchisi, men senga g'ana salavat aytirman." Ya'ni subhanalloh, alhamdulillah degan kalimalar bo'lmas, illa faqat senga salavat bilan, salam bilan yasharman deb aytdi. Har vaqt tilga olarman deb aytdi. Shundan so'ng payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: "Agarda shulay bo'lsang, agarda shul halda bo'lsang, Rabbing Alloh bütün balalaringni, bütün hasratlaringni, bütün qayg'ularingni, bütün borchlaringni, bütün mehnatlaringni ko'tarar" dedi, alır dedi. إذا كنت في مجلس، سواء كنت في بيتك أو مع أصحابك أو مع أقاربك، فما عليك إلا أن تذكر وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا فيه علي إلا كان عليهم تيرة يوم القيامة. تيرة يعني حسرة وندامة. Hem biz qaydagina bulsak da, nindigine cemaatde bulsak da, nindigine mecliste bulsak da, ilerimizde bulsak da, konakta bulsak, her tarafta bulsak da, her vakit Allah Rabbimizin zikir iterge. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlar, selamlar iterge tiyişli biz cemaatul muslimin. Çünkü Resul-i Ekrem Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem etti. Eğer de nindi kavim oturdular iken, hem bu meclislerinde Rabbaları Allah'ını iske almasalar, hem de peygamberlerine salavat selam okumasalar, bu bendelerge kıyamet gününde hasret, ağırlık, meşakkat bulur dedi. وإن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام سبب من أسباب ذكر اسمك عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو في قبره. إذا صليت على رسول الله هنالك ملك يقول له: يا رسول الله، صلى عليك فلان ابن فلان. Hem de salavatlarımız, selamlarımız cemaat
сәбәп була. Сөйекле Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хузурында безнең исемнәребез телгә алынуга уйлап карыйк. Кайчан салават сәлам әйтеп куйсак, Аллаһның махсус булган фәрештәләре Расул Акрам саллаллаһу алейхи ва саллям кабрендә аңа килеп шул салават сәламне тапшыралар. Фәлән улы фәләннән сиңа, фәлән кызы фәләннән сиңа дип җәмәгать безнең исемне телгә алалар. Пәйгамбәрбез хузурында искә алалар. الصلاة على رسول الله سبب من أسباب بر الوالدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ستقول له الملائكة: صلى عليك فلان ابن فلان، فأنت سبب من أسباب ذكر اسم أبيك في قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Һәм шулай ук салават сәламнәребез безнең якыннарыбызның, әтиләребезнең, әниләребезнең искә алынуына сәбәп була. Чөнки фәрештә килеп, фәлән улы фәләннән диеп, фәләннең малае, фәләннең углы сиңа салават сәлам әйтте дияләр. Һәм шулай ук бу әти-әниләребезгә карата да күркәм булган игелек кылуларның берсе булып санала. إذا ما فقدت شيئا في بيتك أو في مكتبك أو في أي مكان فعليك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فسيعينك ذلك على إيجاد ذلك الشيء المفقود. إما أن تصلي على رسول الله أو تقرأ سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى، فإذا واذكر ربك إذا نسيت، فكلما نسيت شيئا تذكر ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. Әгәр дә иләребездә, тормышыбызда берәр нәрсәне таба алмасак, берәр нәрсәне югалтсак, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салаватлар әйтик. Бу искә төшүгә сәбәп була. Шулай ук Аллаһ Раббул Гиззаның сүрәсе, аяты, Куръаны Духа сүрәсендә инде Раббул Гизза югалтканың, син адаштың, югалттың, инде сиңа хидаят, тәүфик бирдек дип әйтә. Шулай ук бер нәрсәне онытсаң, Раббың Аллаһны искә ал дип Аллаһ тәбәрәкә ва тәгалә аятларында әйтә. ونحن في ليلة الجمعة نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا سيد كمان. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب دوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.